Nitiere wach modwa nyisi godhiambo. Umechama nataka kuambia na jioni. Injili manajeru wuoyo kuomene. Injili ambayo Petro jana amenena juu yake. Ikore odwa gonyo ng'ato. Unajiandaa nataka kufungua moto. Kata jote punda ukatiendi. Nataka punda iliuma miguu zako. Mituo mar kansa. Akakupatia ugonjwa wa saratani. Ilio sebiro pauni. Injili inakuja kiwanjani. Jokisumu ting badi malo kama. Watu wakisema inua mikono juu hewe. Badi mabora. Inua mikono juu zaidi. Kaina Yesu kama. Peperusha Mungu hewe. Fwa kama. Peperusha tena hewe. Sigalagala macho. Pika shangwe na genderemo. Yesayu gwedhi. Mungu akubariki. Jokisumu ting lweti malo ne Yesu. Watu wakisema inua mikono kwa Yesu. Ting lweti malo ne Yesu. Inua mikono kwa Yesu. Odhiambo ne en odhiambo maber modwa winjo wach Nyasaye. Jioni ni jioni njema ambayo tunataka kusikia neno la Mungu. Kik ibed garaka mar kasruok ni dok odi. Usiwe na haraka ya kujikaza urudi kwa nyumba. Kik ibed garaka mar kasruok ni dok odi. Usikuwe na haraka ya kujikaza unarudi kwenye nyumba. Kiwuoyo kuom Nyasaye monego ng'ato twere nyime. Wakiongea kwa Mungu ambao mtu anafaa jikaze kwake. Adhi janeno kachunka sani. Mimi ni mshuhudaji nikisimama hapo wakati huu. Thuolo mar otieno ma piny rugo kawuono. Usiku ambao unaamkia siku ya leo. Jochiende mag chunye mag anga nye miremo mako gi nikech Injili. Sababu mapepo ya roza anga zilishikwa na hamaki sababu ya Injili. Emomiyo ka iyalo wach Nyasaye kolos pap kama ibede nyim Injili gi kwe. Nakwambia wakitengeneza mkutano kama huu kambele Injili na amani. Odi mine ni hero no inyalo we dakika achiel ka Nyasaye onge. Hiyo nyumba yenye unapenda unaweza iacha dakika moja kama Mungu hayuko. Jachien nomonjo wag lweny mapek ka wan gi nyakwar gari. Nakwambia shetani alikuja na vita ngumu tukiwa na mjukuu wa gari. Kendo ne warado me Edon gi mitoka machielo. Tulikutana uso kwa uso na gari lingine. Ka ne mariembo gari. Kama mimi ndo naendesha hilo gari. Ne wawuok ewi ndara magari odhi motonje yaora piny. Tulitoka katikati ya barabara tukaingia ndani ya mto. Magari odhi ayora piny ka gari osewuore te. Nakwambia gari kenda chini ya mto kama imeharibika yote. Ka pacha uduogo to chunya oparo ni to mawuoyo ni kosa setho ta wuoyo. Nakwambia wazangu ikarudi kama nimekufa ama bado nanena nikikufa. To wang'o ng'iyo nyakwar gari tapeje no mera bi wuoyo kose dhano kose setho. Nikaangalia askofu nikamuuliza wewe ni binadamu ama umeaga? To nyakwar gari wachona ni ambiyo angima Yesu sechiela. Askofu akamwambia mimi uhai Mungu amenilinda. Mawa walk ei gari. Tukatoka ndani ya gari Saa 6 otieno. saa 6 usiku. Mawa dhi oko ewi ndara. Tukaenda mpaka juu barabarani. To gweng'no en gweng' ma jokuoge beteji. Nakwambia hapo wezi wanakata watu. Kijende no obiro kanyo kijende malara ng'wen kutigo panga te. Nakwambia vijana wanne walifika hapo wakibeba kila mtu na panga yake. Wawacho ne gino mera rituru wan joyalo. Nakwambia mtu linde sisi ni wahubiri. To kapod wachung' kanyo. Tukisimama hivyo hivyo. To jal motuo mawamogore kuomwa no odhi gi gari mo en bodhi e aora moro kocha. Nakwambia mwenye alitugonga akaelekea katika mto ingine fulani. Kawaridore ire. Tukisukuma kule kwake. Adhi penje ni to bwana jachinori mondi nega. Nikamuuliza shetani alikutuma ili niuwe. Kawan gi jati Nyasaye. Tukiwa na mtumishi wa Mungu. Tugolo lweny gi dhako mchot manu ting'e mitoka. Wakaanza vita na ule kaba aliyebeba. To lokore wane makoro dwa gowa wan gi nyakwar gari. Tena akageuka anataka kutupiga sisi na askofu. To kijende mane Nyasaye opeo majukuge ka ung'isa ni temulo pasta wanegi tu ini migori kuomba. Hawezi wakamwambia jaribu kuguza pasta utatuona sasa. Apako Yesu nyarombo. Masifu Yesu kiongozi. Na neno Nyasaye magolo ng'ate to kapogi kodi tela pagare. Niliona Mungu anatoa mtu katika kifo kama kifo imetimia karibu kufika. To kawan gi nyakwar gari sama ne garo se bayo to luongo Yesu ja Nazareth to wacho ni okwato. Wakati nilikuwa na askofu tukaita Yesu Mnazareti atukufi. Karadir pod wabiro yalo Injili okwato sani. Kumbe tahubiri Injili tutukufi saa hizi. Gari mane ariembo no. Gari nilikuwa nikiendesha. No yua gi nyororo gi breakdown moter ka police iluongo gi dhoke sungu ni written off. Nakwambia gari ambayo tulikuwa nayo imekuwa written off. Onge ng'ama nyalo yini no wuok e gima banjore no. Hakuna mtu anaweza kubali tulitoka hapo ndani. Ta wuok nyakwari owuok gari owuok e aba wuok e ka onge kata kiyo kata lip kiyo mong'adowa. Watumishi wa Mungu walitoka hapo ama kuna kitu iliyowakata hata uso. Dugo dog ne Yesu nyarombo. Falme mwana kondoo. Emomiyo Ndio sababu
kendo kata gibedi chunje mag devil worshiping, mag Illuminati, mago injili ni rada, idwa warji gi thuon, kata ubedi jachien manyocho kendo mechigni. Hata iwe shetani ya Illuminati ambayo inapiga watu rada, watu wataokoka kwa lazima. Kata ubedi jachien manigi nyawanane. Nakwambia hata kama ni shetani alina macho yake, Nyasaye midro yal kawuono ko yala. na kwa Mungu atahubiriwa leo na wayala. Dichuo moro bire pap ka milungo no yala. Kuna mwanaume ameingia kiwanjani anaitwa Yala. Biro chungo madwaro wuode Jehova. Atasimama nwari ugodari wa Jehova. Nyasaye nika. Mungu yuko hapa. Kendo wan gi jatich Nyasaye milungo ni George mawadgi wakili. Nakwambia tuko na rafiki wa Mungu anaitwa George mwana wa akili. Wano pep pap karwako yala maja injili. Atatandika kiwanja tukabiri so Yala wa injili. Aluonge ne Nyasacha mbio. Namuita Mungu wangu, Mungu wa mbio. Aluonge ne Nyasacha nyakwar gari. Namuita Mungu wa mjukuu wa gari. Awinjo kamon man toka kama thuondi otalo Yesu lingali gibiro neno. Nakwambia wanawake wametaja Yesu utamuona. E dakika matin Nyasaye ogwedh wuod mama Morisa neno ni kona kacha. Nakwambia kwa dakika kidogo Mungu abariki mtoto wa mama Morris pale nyuma. Nyasaye manoresa e tono nitie bende ng'ama oseikore kama odhi rese po. Wewe Mungu alioniokoa katika kifo, kuna mtu amejiandaa tarehemu. Apako Yesu nyarombo. Sifu Yesu kiongozi. Ne wawacho ni jochiende ka wan gi nyakwa gari ni winjo jachien ok terwa mochari awendo. Nakwambia nilisoma hapo huwezi kupeleka mchari kule awendo. Jowadwa ng'ama tiyo ne Nyasaye thone tek. Mwenye atumikia Mungu kifo yake ni ngumu. Nitie gik moko maresi kapo gik. Kuna vitu zinakurehemu kifo ikifikia. Kendo winjo. Tano nasikia. Nitie sama po gik ma ok ipar lemo. Nakwambia kuna kitu inatimia huwezi fikiria kuomba. Kanyo koro gima Nyasaye timo, Nyasaye elo reference book. Nakwambia kitu yenye Mungu anafanya, anafungua vitabu zako za kumbukumbu. Tidonge wach ma Hezekia nowacho ni ruoth ok apo, apo nade pare gik masetimo. Unabaki na neno Hezekia akasema nakupa aje kumbuka vitu uliotenda. Pamene Yesu nyarombo. Pigia Yesu makofi. Emomiyo kaw kaketho sa. Bila kuharibu wakati. Wadwa tiyo ne Nyasaye manok. Tunataka kutumikia Mungu kwa hali kidogo. Wadwa tiyo ne Nyasaye makopine tuchungo tho. Tunataka kutumikia Mungu ukifanya kazi anasimamisha kifo. Tiyo ne Nyasaye bro me rwak lewni mane nyaka jodala une okorwako. Kutumikia Mungu utavaa nguo ambao wengi wa kwenyu hakuvaa. Tiyo ne Nyasaye. Kutumikia Mungu. Ang'o matimore kacha? Nini natendeka pale? Opaki Yesu ruoth. Bwana asifiwe. Adwa ni chokruok kanyo bed mos kata ken tuto negi uru mos. Nakwambia hata kama ni nyoka muue pole pole. Ting'weti malo ne Yesu ruoth. Inua mikono kwa Yesu kiongozi. Adwa ni joma ni gini teo ridhi malo piny ka. Nataka waliokula milimani wasonge hapa kando. Joma ni malo ka tete nyingi Yesu Kristo. Waliokula juu kwa jina la Yesu Kristo. Kawan kodi chokruogni ibiro winjo gima wacho. Tukiwa naye ndani ya kongamano utasikia kitu naosema. To ka in e barasa la wazee to aidhi odi churiti. Nakwambia ukiwa kwa baraza la wazee mmea na kungoja. Awacho ni joma ni kone gi te oridre koni. Waliokula wasonge huku. Chokruok wacho na amen. Mkutano sema amen. 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 Chokruok wacho ni haleluya. Mkutano sema haleluya. Nyasaye chakode. Mungu wangu na wewe. Omera. Amen. Choko boya wudu mamenga mutegno. Amen. Awacho ni ya. Nasema hivi. Wadwa tiyo ne Nyasaye. Nataka kutumikia Mungu. Nyasaye makang'ato tiyo ne to dhoti yaure. Mungu ukitumikia mlango linafunguka. Ndiko wacho ni unu tina to ana gwedhu. Andiko inasema mtanitumikia nami nitawabariki. Unu tina to na gwedhu. Nyinyi mtanitumikia nami nitawabariki. Nitie gima timore banka nitie gima idhi setimo. Kuna kitu natendeka baada ya wewe kufanya kitu. Nitie gik ma ok inichiew tiyudo ka nie mesa ni gokinyi. Kuna vitu hautamka asubuhi pale kwenye meza asubuhi. Warruok Yesu nokelo nono gweth titiyone. Wokovu Yesu alileta bure, baraka unaitumikia. Chokruok joma winjo wacho na amen. Wanaosikia semeni amina. Warruok Yesu nokelo nono mowacho norumo te. Wokovu Yesu alileta bure akasema yameisha yote. Iwinjo? Unasikia? Kapok Yesu duogo kawo kanisa. Kama Yesu hajarudi kuchukua kanisa. To Nyasaye mwayaloni. Mungu ambaye tunahubiri huyu. Nyaka mi mitoka midonjogo dalau kata jini ok donji ka dalau gi mitoka. Lazima kupatie gari unaingia nayo kwenu na kama watu kwenu hawaingii na gari. Iwinjo? Unasikia?
nafasi sitima dalu. Unakufanya nafasi sitima kule kama malenu. Iponadi tupokiriwenga njiwala. Unakufanya bado unawashangaza wa ukoo. Koro kitosani. Haukufi sasa. Kamichunga wachini okapo. Sema sikufi. Wachini okapo. Sema sikufi. Wachini okapo kapuka dedu. dedu. Sikuwa sijajenga bado. Hey! Hey! Wachini bako waduni okapo kapuko tere tiang dalawa. Ambia mwanamke mwenzio sikufi kama unapeleka ng'ombe kule kwetu. Ona. Wachini okapo kapuka loso sere michua nene konya ugutu digri. Sema sikufi kama unapeleka sere ambao wanavisha mtoto tangu taji. Wachini toni tobi mabor. Kifo enda mbali. Mada Nyasaye manugolo Dorcas nyara keche to jenya yeru. Huyo ni Mungu alitoa Dorcas mwana wa paa kwenye kifo. Nugolo Dorcas nyara keche to. Alitoa Dorcas mwana wa paa kwenye kifo. Piyo na Nyasaye kiny gi Jumapili wabro lero kama inge kini ne maber. Kesho na Jumapili tutaeleza kutumikia Mungu uweze kujua hiyo kitu vizuri. Sani tuwadua piyo na Nyasaye kwa temo kone singwa. Sasa nataka kutumikia Mungu tukifanya naye agano. Mak gima ni lweti. Shika kilicho mkononi mwako. Wawachni awud mama. Wacha nikwambie mwana wa mama. Ngama jawuoro Nyasaye okiyie mwandu bete lwete. Yule mchoyo Mungu akubali mali kuko mkono yake. Kendo ibiro paguri lwetu wede mawede ni jogu kodi. Utateseka kwa mkono wa binadamu wachoke na wewe. To nitie Nyasaye maka ng'ato biyone to ko jok no amalo mugwedh gi klasi ariyo manyikikeno. Kuna Mungu ambaye ukimtumikia akiamua kuinuka anainuka na darasa lako la pili ulifikia. Nyasaye okugwedho ng'ato kaluwore gi sombe Bwana. Mungu abariki Mungu kulingana na masomo yake wewe. Kako gwedho ng'ama osomo moluore na kako gwedho ng'ama ok osomo moluore. Anasoma zaidi anabariki na mali asoma baada mheshimu. Wapamini Yesu kiwijo wachno. Piga Yesu makofi hivi. Chokro wachno amen. Semeni amena mkutano. Gol chiuni lweti. Toto leo kwa mkono yako. Iriembo jochiende tigolo dhier. Wanatoa mapepo, wanatoa fukara. Jochiende mag dhier. Shetani za fukara. Yesu menyalo goli ot mar singurum kapango. Yesu anakuloka nyumba ya singurum kwa upangaji. Singurum mani chako dake gi chuori kain gi nyathi achiel sani nyawana podi nyaka gi nyakwori manyonyuol podu dake singurum. Ile room moja ambaye Yesu unaweza kuishi na mume wako kitambo, umeshazaa umekuwa mke mwenza, unaishi bado katika nyumba ya room moja. Hey! Chokro wachna amen. Semeni amina. Apeji. Nakuulizaje? Apeji. Nakuulizaje? Ng'ama wacho ni nini ukibedo landlord? Nani amesema wewe huwezi kuwa landlord? Ng'ama wacho? Nani amesema? Ng'ama wacho? Nani amesema? Ukiwuok Kisumu kaka ukibedo landlord. Hautoki Kisumu bila kukuwa landlord. Chokro wachna amen. Semeni amina. Tingweti malo na Yesu. Inua mikono kwa Yesu. Tingweti malo na Yesu adwa lemo. Inua mikono kwa Yesu niombe. Adwa lamo ni chiuni. Nataka niombe matoleo lako. Tingweti malo adwa lamo ni gima wuok e lweti. Inua mikono nataka nikuombe kinachotoka mkono yako. Lweti ne madwa ni Nyasaye ogwedhi. Nataka mkono wako Mungu aibariki. Lweti majachino dak ni pesa ok bede. Mkono wako sana amekataa pesa haikai. Dichuo wan gi chuo majachino keto sase kuom gi maka pesa obete lwete to kuongo rawo kamitura. Kuna wanaume ambao sana wameweka wakiona pesa kwa mkono yao wanapitia kwa mtura. Kuka dichuo chung kamitura to yier to weyo oluoro dhoge chalo pao kasarani mochiel gi wol. Hey! Tichungo kamitura. Unaweka pale kwa mtura. Hey! Yier mopong'o dhok beber mana ka ng'ato nigi pesa. Zile mandevu zimezaa mdomo inafaa mtu akuwe na pesa. Yier dwang puong' dhogi maluoro dhogi kuiwo to kata mana dala upoko nochiel gi sing'enge mababedo waya. Ndevu yenu imejaa na ile ndevu lakini kwani yaweza kuzingirwa na sing'enge. Wach ni masurubu kwa gedwa rogo pesa wach kamano. Sema ndio kuwakopesha pesa sema hivyo. Tingweti malo na Yesu ruoth. Inua mkono kwa Yesu mfalme. Jehova erokamano godhiambo. Jehova ni asante jioni. Nyasaye majagudh ji gi mwandu. Mungu akubariki watu na mali. Nyasaye majachungo tho. Mungu akusimamisha kifo. E piny Manyata piny Sije. Hapa Manyata kule Sije. Riebadi mondo iyaw yo ne ng'ato ka ng'ato. Nyosha mikono ufungue njia kwa kila mtu. Gima ng'ato chiwo yaw ne dhoot kaka ondiki. Chenye mtu ametoa na fungulia milango jinsi imenakuliwa. E nying Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Chokruok wachna amen. Semeni amina. Wachna amen. Amina. Kelauru gimoro ka.
leteni kitu hapa. Nikech idwa pake dhok ariyo ka Nyajeru gi Kefa omako live wire. Wanataka kuiba hapa kama binti wa Jeru na ameshika live wire. Idwa pake live wire. Anataka kusifiwa live wire. Chaka wuok kela pesa gi mwandu, silver and gold. Kutembea ulete pesa na mali. Kel dollar, kel rupia wabro welo. Leta madola tutaweza kubadilisha. Kel euro money wabro welo. Leta euro money. Amen. Kik ngato don kalweto ko biro ka. Mtu asibaka mkono wake hujafika hapa. Kik gweth mo biro kani wei. Hii baraka kama imekuja hapa sikuache. Malukumi kikior ngato gichiuni. Usitume mtu na matoleo yako. Kikior ngato gichiuni. Usitume mtu na toleo lako. Bia gichiuni kendi. Kuja na toleo lako peke yako. Joma ni koni jomoko be kela koni. Wengine waweke kule. Joma ni koni jomoko kela koni. Wenye mko kule mweke pale. Kela chiuni pia. Leta toleo lako kwa haraka. Pia. Kwa haraka. Kela chiuni. Leta toleo lako. Mungu ndo ni Simba. Utukufu kwako Simba. Hey. Joma ni kono kala chiuni koni. Walio kule mlete matoleo lenu kule. Kikidon kao kikelo chiwo. Usibaki bila kuleta toleo. Kikidon kao kikelo chiwo. Usibaki bila kuleta toleo lako. Kikidon kao kikelo chiwo. Usibaki bila toleo. Kikidon kao kikelo chiwo. Usibaki bila kutoa toleo yako. Kele chiwo pia. Leta toleo lako kwa haraka. Pia. Haraka. Mungu ndo ni Simba. Utukufu kwa Simba. M-Pesa. Haya. Asobuni namba. Na kusomea namba. Jamani gi M-Pesa sobuni namba. M-Pesa. Kaini gi M-Pesa sobuni namba. Kama uko na M-Pesa na kusomea namba 0792. Yes. 0792. 0792. 0792. 917. 917. 218. 218. Yes. Ndio. Chokruok wachne Yesu kama. Kendo ka chokruok sama nwadhi nyime. Vile tulikuwa tunaendelea mbeleni. To Nyasaye ochako limowa gi ja-injili machielo kowuok Nairobi. Mungu ametuzuru na mwana wa injili mwingine kutoka pale Nairobi. Pamne Yesu kapok awachoni ni en ng'a. Piga Yesu makofi kama sasa ni nani? Pamne Yesu matekwa. Piga Yesu makofi kwa sauti. Nyasaye okelo ja-injili madhako. Mungu ameleta mwana wa injili mwanamke miluongo ni Nerea Mbewa. ambaye anaitwa Nerea Mbewa. Kowuok e piny Nairobi. Ametoka pale Nairobi. Warwake uru gi pambe nying Yesu. Tukaribisha na sifa ya Yesu. Kaeto Kisha wan kod ng'ama nyoche wamiyo nickname. kunaye yule tulimpa jina la bandika. Nickname. Jina la bandika. Bandika no beto gidainya. Wan kod ng'at manyoche wadendo kendo wapuoyo gi nying manyien. Kuna mtu tulimchukua tukampea jina jipya. Nyajeru jomoluor oromore gi luor. Wale ambao wanaheshimika wanastahili na heshima. Nyoche wadende ni billionaire preacher. Tulimuita billionaire preacher. Nikech en jayalo maka yalo injili. To yalo injili magolo ji e dhier to ng'isi ngima manyaka chieng' Ni mhubiri akihubiri anatoka watu kwenye fukara na kupata ukule na wafalme. Kendo en jayalo man gi mier ariyo. Tena ni mhubiri aliye na maboma mawili. Dalane achiel ogero e piny Texas, America. Boma yake moja amejenga kule Texas, Americana. Pamne Yesu wa. Pigia Yesu makofi. Dalane achiel ni piny Agongo. Na boma lake nyingine liko pale Agongo. Mano Daktari Bishop Joe. Huyo ni Daktari Askofu Joe. Ubiro winje ka Ruoth okele. Mutasikia kama mfalme amemleta. Chokruogni Evelyn chokruogni oywor gi dignitaries gi anointed men. Yes. Gi joma nigi grace. Uwanja umetembelewa na wale waheshimika waliopakwa, walio na neema. Etie jomonde kanyo. Na hapo kama chini Nyasaye okelo jatich Nyasaye adende ni chairman. En wuok mana gi meli kowuok Mbita to luora namno mochako biro iluongo ni Kolika John. Obiro kacha gi chiege gi bedo piny kacha nobiro budho chokruok mar Yesu. kuna mtumishi wa Mungu ametoka kule Mbita na meli amezunguka amefika hapo na mkewe hapa. Wapame ne Kolika John wa Mbita. Yes.
giwuotho kanyo awacho mogik jomodong abiro paro bang'e. Wengine wakumbuka baadaye. Giwuotho kanyo kod senior padri. Wametembea hapo na senior kasisi. Senior padri. Senior kasisi. Ma watiyogo. Ambaye tunafanya naye kazi. Maanun gi injili. Ambaye ni mwana wa injili. Iluongo ni Senior Eric Olo. Anaitwa Senior Eric Olo. Senior Pastor Eric Olo. Senior Pastor Eric Olo. Mano kendo manager mar Equity Bank. En pastor wa Equity Bank. Pastor kendo manager wa Equity. Kuro chokruogni okoyuro chokruogni ni ji odenyo. Atako kwa mkutano maana watu wana njaa. Chokruogni wayuoro ni Nyasaye biro yuago manyata. Tumetembea kwa mkutano, Mungu amekuja kulilia manyata. Baba ni Yesu wa Nazareth. Piga Yesu Mnazareti. Nyakwar koga. Mjukuu wa koga. Kauri gidaje. Mkiona binti wa Jeru. Okang'e ni nade. Sijui iko aje. Jadi mwako Kefa. Wamekaribisha Kefa. Jadi mwako Kefa. Wamekaribisha Kefa. Tuwe pap gidaje mondo wang'e ni to era kuma live lo chibu ni ki. Unalenga wapi? Ona. Jachieno paro ni dhi nega saa bichu tieno. Sasa kuniwa saa 5 za usiku. Odong ka pinyo chame. Amebaki akihuzunika. Korwaka kala mogogo musumwal to wako kabut mara